дуруди пур аз меҳру муҳаббат нисори ҳамешагӣ ҳар яке шумо бошад. бинандаҳои азизу арҷманд, мухлисони ҳамешагӣ барномаи маҳорат. дар ин лаҳзаи зебо ба ҳар яке шумоён таманнои онро мекунем ки ҳамеша хонаи шумо пур аз файзу баракот ва дастурхонатон аз нозу неъмат ҳамешагӣ зебо бошад. мо имрӯз бозам меҳмоне дорем дар барномаи маҳорат. меҳмони имрӯзаи мо ҳаҷвнигор, ҳунарманд ва нақшофари беҳтарину асил Баҳромҷон Валиев. Шуморо ба барномаи маҳорат хушомадед мегӯям. раҳматуллоҳи калом. Ман хурсанд ки шумо қавати ҳамаяка блогеро таъйин карда имрӯз мана даъват кардтон. бениҳоят ман хурсанд аз иштирок дар барномаи шумо. Ташаккури зиёд. Ва акнун шумо медонед дар рафти барномаҳо шумо дида истодаед ки мо чӣ гуна барномаи мо сурат мегирад ва чӣ гуна анҷом меёбад. Кам дидосиям ростика рилса грандоскинда баъд вақт мебирод. Инам як навгирӣ ку ман ки барномаи намедонистам имрӯз Instagram листат кистам гуфти гапо биромад тамошо кардам як дута дӯстои худомоям ҳаминҷои иштирок кардагӣ бениҳоят гуфти имрӯзҳо интересни барнома. Ташаккури зиёд. Аз ин хотир ман гумон мекунам ки бо Баҳром Валиев барномаи мо боз ҳам шавқовару дидани боб мешавад. Аз ин хотир бинандаҳои азизу арҷманд моро ҳамешагӣ пайгирӣ кунед, моро тарк насозед. Рафтем. Хуб Баҳромҷон, пеш аз оне ки мо барномаро оғоз кунем, ман бояд ёдрас намоям ки сарпарасти кулли барномаи маҳорат ин ширкати Сафа мебошад. Бале, ширкати Сафа ки ҳамаи маҳсулотҳояшро баҳри болаззат хушхӯр гардонидани таомҳои шумо омода мекунад, шумо марҳамат харидорӣ кунед ва таомҳои худро хушхӯру болаззат гардонед. 100%. Бале. Ва ногуфта намонем ки Академияи маҳорат албатта бонувони азиз, хоҳарони зебои моро барои пухтупазӣ, барои аз худ намудани сиру асрори ҳамаи пухтупазӣ, чӣ қавноти, чӣ қуриш ва чӣ хӯрокҳои болаззату ғайриоддиро меомӯзонанд. Аз ин хотир шумо метавонед ба Академияи маҳорат омода муроҷиат кунед ва ин гуна таомҳои болаззатро ҳатман дар шароити хона омода карда бошед. 100%. дар барномаи маҳорат ҳамчун як ошпази беҳтарин даъват кардем. Шумо чӣ гуна хӯрокҳоро омода карда метавонед дар зиндагӣ? Дар зиндагӣ умуман ба ғайр аз ҳозир меинҷа истодагӣ чизо ош пухта метавонам, картошка пухта метавонам, поём рафтасиям ротун пухта метавонам. Ростига 5 минут вақт мебирад тамом. Бо дигар авқотоям мепазам кун ҷиҳати олӣ ки менеми хонангиҳо маъқул ҳеҷ кали отравлени шудгиш не. Аллоҳу шукр. Ташаккури зиёд, зинда бошед. Имрӯз барои бинандаҳои азиз мо чӣ омода мекунед? Имрӯз мо ҷигар зирбон. Гуфти гапо ҷигару дигар ҳама имрӯз ҷигар зирбон омода мекунам. гумон мекунам ки хело як хӯрдани болаззат мешавад. дар инҷо ман тунукчаро ҳам дида истодам. Дига ҷизои надидосид мемеқа чизои истодагӣ? Дидосиям. Шохи, бояд ман номбар кунам барои шумо чӣ лозим барои ҷигар зирбон. Барои мо картошка лозим, пиёзи сурх, худи ҷигар, беҷигар ин фақат картошкаи пиёз мешавад ва барои ороишо ман ин салат ва бо якта чиз гуфти гапо ҷургӯяк, ман инҷо гуфти шумо тунукча, гуфти ман лаваш, ман ин фарш ки мо инҳоят сав месна пухта якта бо хӯришӣ ба назар тайёр мекунем. Беҳтарин. Худам ҳавасам мондод. Аллакай аз гуфтатон аён шуд ки як хӯрдани ғайриоддию болаззат мешавад. Набошад шурӯъ мекунем? Шурӯъ мекунем. Набошад ба мо якумин ин пиёз лозим, дуюмин кот лозим. Дасте ки бурда наметонем ку. шумо ҳа гуфтем истед якта пиёзе гиред ёрити дохе. Ман ба шумо кӯмак мерасонам. ҳамроҳ пиёзе бурда гирӣ сам кунем. Об чӣ мебирад ку. хуб, ана мо картошка ва пиёзро ҳам тоза кардем. Акнун шурӯъ мекунем ба чӣ? Акнун мо ҷигара пӯсташро гуфти гапо ҷудо мекунем барои ҷигар нағз пухтанаш. Набошад марҳамат. Гирифтем. Ина ман ба шумо ёрдам мекунам. Обязательно. Шумо чизи маолик метиям. Гирифт. Ина бояд мо пӯсташро ҷудо кунем. Намҷаш меқапед? Фаҳмдида? Қапдид ме? Неҳоле. Қапед. хуш набошад. Ёфтед ми шумоям? Пӯсташро ҷудо мекунем. Бурафтем ана. Баҳромҷон, ҳамин чиза ман аз шумо омӯхта истодам. ин ман намедонистам ки ҷигарро анамин гуна пӯст мекунад. хуб Баҳромҷон, дар баробари реза кардани ҷигар мехостам ба чанд суоли худ посух бигирам, зеро фурсат ҳам ғанимат аст. шуморо ҳамагон ҳамчун блогери муваффақ мешиносанд ва имрӯз чанд подписчик доред. барои зиёд кардани подписчик чӣ бояд кард? Зеро шуморо ҳамчун як ҳунарманд ҳам медонем ки
бештар дар филмҳо нақш меофаред, дар анамин наворҳои майда ки имрӯз инқадар тамошобинони зиёди худро пайдо кардааст? ҳаминтавр, раҳмати калом, ҳамаша дуруст гуфтед. Якумнаш аз поён сар кунем масъалаи блогеришба. Бояд гуфти номи барномаи мо маҳорат дошта бошед. маҳорати актёрӣ, маҳорати ҳаҷвӣ. Ани ман ҳаҷвӣ албатки ҳаҷв ҳамон маъқул видеои мо тамошош гуфти гапо акувай чиз тоҷикиш бинезе репост мегӯянд. ҳама як шон фисонда ина мечо кард гуфта хандида мешинанд. ҳамон сабаб ким ба маъқул шавада кард подписчикҳо зиёд мешаванд. айни ҳол 175 000 подписчик дорам. 175 000 подписчик дорам. масъалаи кино бошад, то имрӯз ин чорум кинои ман мебошад. ҳамаш жанраш комедия. ҳозир набромдагиш ин супер такси. агар тамошо кардид набошед, тамошо кардидми? Бале. Тамошо кардам. тамошо кардид бошед гапам нешмуд. ман бори дигар хотиррасон карданӣ ҳастам ки сарпарасти кулли барномаи маҳорат ин ширкати сафа аст. ширкати сафа ки ҳамаи маҳсулотҳояшро барои болаззат кардани хӯрданиҳои шумо омода мекунад. шумо аз маҳсулотҳои ширкати сафа албатта истифода баред ва таому хӯришҳои худро боз ҳам лазизу болаззат гардонед. меҳмони имрӯзаи барномаи мо ҳастанд ҳаҷвнигор, ҳунарманд, нақшофар Баҳромҷон Валиев. раҳматои калом. ҷо таъриф кардид. оқидам. хуб, барномаи мо идома меёбад ва кори мо ҳам идома меёбад. ҷигари мо ҳам реза карда шуд. боз давом медиҳем. акнун шурӯъ мекунем ба реза кардани картошкаю пиёз. хуб. картошкая ман, пиёзи шумо. албатта. як гирёнам гуфтам дешмоя. хуш. ҳеҷ гап не. хуб. давом медиҳем. ман ба шумо кӯмак мерасонам. опа. Баҳромҷон, чун суҳбати мо ки бобати наворбардорӣ дар филмҳо нақш офаридан буд. анами филми охирине ки бо ном такси. супер такси. супер такси буд, бале. ана ҳамин филми шумо дар чанд муддат тайёр карда шуд? яъне ки барои омода кардан, барои тайёр кардани як филм чӣ қадар вақт лозим мешавад? агар сценария навистанашам иномат бигирем, агар дар давоми 60 рӯз, яъне дар 2 моҳ мо амин филмро барои халқ пешкаш кардем. дар давоми 2 моҳ метавонем аллакай як филми замонавӣ, ҳаҷвӣ. а буҷеташ дависид. а буҷети кино зависид. агар буҷеташ бисёр бошад, агар 4 моҳ, 5 моҳ, 6 моҳ то 1 сол давом медиҳад, ҳамаш аз спонсорро вобаста гуфти гапо. умуман ҳамин тайёр кардани филм душвор нест? азоб намекашед? душвор? мо амин якта инстаграм, якта ролики кӯтоҳ кардана мо баъзе вақт душвор. ин бошад тақрибан 1 соат барои ин чанд гуфти гапо нерво вайрон мешавад, чунки дар филм ман ҳам актёр, ҳам организатор, бисёри чизоша ман ба гардан гирифтагӣ, барои он ки буҷети мо кам, ҳамаи мо даъват карда сарф карда наметавонем, пула мо намерасад. агар ки дар оянда спонсорҳо ҳамин кинои мои дида дастгирӣ кунанд, баъд мо метавонем кинои бо дараҷаи олӣ пешкаши халқ гардонем. имрӯз ана ҳамин яъне ки филмҳои шумо сарпараст дорад? албатта дорад. албатта дорад. бесарпараст умуман намешавад. ва ба онҳо гуфтем ки раҳмати калом барои дастгирӣ. ташаккури зиёд. саломат бошед, саломат бошед. ана дӯстони азиз, 2 кафлез рӯйған андохтем. акун ҷигара секин ана меандем. секин оҳиста рӯйған чараскада ягон ҷои насӯзонам. ҳамаша андохтем. як ҷо ғанам истадагар ва болонгиш хом мемонад барои мо ана. 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 акнун кане ина мезани ягон кас ки дигар гап намезани данише. ана акнун картошка меандем ба эҳтиёт мешим нахемешад. не якаса халос кадигиш не. картошка расо мулоим хунук будаст расо реҷи. ана набошад акнун навбати пиёз омад. камтар пиёза барои фарш гиром мемонем. барои фарш мо дако мешад. боқӣ мондагиша дохили ҷигарда. кам ҳие.
یابوینه میگرونیم میگرونیم خوش رو کده جیگره بینوی جیگره خودم با این یلاقاس انا اکنون بقیمون بکشه میانز انا نمیدونیم پیازه انداختیم اکنون کمتر نمک так کمتر موچ انا اکنون میکویم نه خیلی میکنیم خوش رو کده میکنیم انا کیم اگر دلش همه خیل جیگر زیربون جداگر نیست اینستاگرام هم به خانتون رفته پخته میکنم جیگرتونه جیگر پویزو انا کارتوشکا ولی اقا سرخ نه سرخ شود بعد میگیریم برای کمتر با مقایمتر شدنش کیپیتو میانزیم نه آب نانانای 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 اکنون بالوش محکم میکنیم دوستان عزیز من کارتوشکی ما سخت شرمین بوده است از شرم صبح سرخ شد میگیریم نسوخته انا کارتوشکا چیه بینای روغنش شرق انا کارتوشکا من نمیخواد شاید گریتون جگر زیر بوم فهمید تو نه اگه سیاه شد اگر افریقانسکی میشه نژелательно انا یکته میکویم این بلیق شبین همش خودم میخونم کنه اکنون کارتوشکه بالاش به میریزیم به داخل دیگه گیرید این چه خوش رو کارتوشکه جلانی خودش که غلطی داشته دونید چیزی گرم به همش جلانی خودش که انا آفادو هم جیگر زیربان که نگید با نمی من آشناهم هیچی نمیتونم گفت دیگه دروغه عزیزان دل برنامه ما ادامه دارد و بهرام جان بار دیگر شما را خوش آمدید میگویم اکنون چیکار میکنیم سلامت باشید اکنون من همراه شما پمیدار و بادرینگ رو ریزه میکنم برای خورش خب مرحمت شما پمیدار رو من بادرینگ رو خب مرحمت خوش باشد آغاز کردیم بهرام جان دانستن میخواهیم نقشه آینده شما را همچون بلاگر همچون نقشافر چی نقشه ها دارید؟ خیلی که من سمتی کاربریم این کینو می باشد و به نزدیکی در ماه شریف رمضان میخواهم باز یک کینوی خود را به مردم پیشکش نمایم و از این لحاظ میگویم که کیم اگر همین کینوی تاجیک را عموما همین لایقتی ما رو دستگیری کردن خواهد مرامت دستگیری کنند ما برای شما وقت چاق و خنده را پیشکش میکنیم با واسطه کینو بگذار تشکر زیاد میگویم الهو عملی شود این همه آرزوهای نیکتان و بسیاری از مخلصانتان بسیاری از بیننده های عزیز ما هم شاید دانستن میخواهند که بهرام صاحب اویله هست و اگر که هست صاحب چند فرزند می باشد البته من صاحب اویله صاحب 2 فرزند من از دوری پشتی 18 ساله بودم اویله داشتیم همه نمیدونند حاضر رنگی توی بلاگی رو اینترنت میبرد کنم ولی من براندگی همه بیخبر لیکن من البته صاحب اویله و 2 فرزند دوسرو تمنا میکنیم الهو کلان شوند نامبرداری پدر و بابا و بیبیشان باشند رحمت بیننده های عزیز و ارجمند برنامه مهارت است همراه بهرام ولیف آماده کرده استادیم یک خورش و یک طعام خوش‌طعم بولذت از جیگر پس از چند دقیقه کوتاه برای شما علاقه ما معین میکنیم که طعام امروزه از جانب بهرام ولیف چگونه طعم را به خود کسب کرد قبول انا حاضر اول روغن یک کفلت میانزیم انا روغن چکت انا با داخلی روغن ما پیاز رو میانزیم انا پیاز ما تا سرخ شده نشه دوامی کاری خورشمان رو دوام میدهیم انا میخوایستد تمام
جیمشیم تو ندونیم به تمام خیمه رو با داخل پیاز میانزیم و نخه مایده کده و نخه وقت ده انا یابر انا خلاک او وجی یک تلفاش پختگی انا اکنون با داخلش ما چی میانزیم دباف که چیزو مویم این زیره زیره این تخمه کشنیچ باشد موچ های موچه مو ها بودا کمتر نمک این ریزه که شدیم فراموش نمیکنیم که برای این خورش ما و این زنبورخ دکار از شرکت صافه زنبورخی صافه معلومات شما اینه ریزه کنید شما کشادتید من ریزه میکنم از معلومات شما اینه ریزه کنید باقی ماندگی چیزای من در داخل خود شما میانزم رفتیم گنده به مزه میشده البته از افتش معلوم که تمام امروزی ما در حقیقت با مزه میشود بیخ چی میانزیم سبزیچه که البته تیار کرده شده است این بسیارتر همه کم ترش رو میمونیم اگه میخوریم گویمه انا این هم شد شما ریزه کشید میخورید؟ خریب انا اکنون من اینا آمیخته میکنم مشه خوش رو کرده شما باشد همین گفتی که تنوکچه تانه میکشوید اینجا یعنی که داخل تنوکچه میگیریم داخلش به بیرونش به میریزه نمیشه یک بگوش ای شده خیلی چینه حقی چی بهرام جان یک دیگه سوالی من موند اگر این سوال من نتیم گمان میکنم که این شب خوابم نمیبرد معلش سوالی من چنین است شاید بیننده های عزیزی ما هم دانستن خواهند که علامین بلوگران اینقدر وقتی زیادتی ندارن بیشتری وقت خود رو در شبکه‌های اینترنتی میگذرانند شما چگونه فرصت دریافتید که این گونه خوراک‌های خوش‌طعم رو از خود کرده باشید برای اویلتون این گونه خوراک‌ها رو آماده کرده باشید من یاد گرفتم من بلوگر نبودم بچه جان بیکار کجا بودم جگر که ساکدم کاره انا سیر در کجا انا سیر ما همین نه یعنی فهمیدم مخفی بوده است انا مخیر انا اکنون انا میخلق کده تا آخره پیچلاک میکنم این وظیفه من این وظیفه شما وظیفه من که خودم الله بینی چه خوشرو شده است این یعنی که رولت بود است شاورما میگوییم رولت میگوییم همش طوری میبوده همین چیزی پیچلاک شده که حدشان طوری میبود انا من این تیار شد شما خوشرو آرایشگاه آمدید مالدیس اکنون اینا من میبرم شما اینجا گرام میمونید ما یعنی که میچینم خوشرو که میچینید یعنی مهارت آرا دادن من به شما پسند آمد سخت پسند پرو ماکس خوش اوهسته میگیرید و اونجا آرام میدید تختچگی هم بردم خودمو گنده تیز بای انا این گفتی یک تنیمته آشناهای من جگرکات بخورم میگد انا این جگره میگده و ها کنی تواقچه جلس کنید چی؟ انا جگرکات بخورم گد من این جگروی ما پختگی انا اینم بینیتون ببین نه انا خوراکی ما تیار شد جگر زیرکن با یکی از خورش‌های با مزه و من خیلی لیمو چای در انتظار یعنی معلومات خورده بینی چی معقول میشد میشم از جگر آغاز میکنم چون تمام امروزه ما که جگر زیر بام بود مرحمت چای جگر آغاز میکنم خب ابا میذکش بود کنم مرحمت تمام هامو ابیزاتی نه
Мен номаш алқоз. Бале. Мен номаш чайна, мен номаш тавоқча. Дар ҳақиқатан бо лаззат. Ман гумон карда будам ки Баҳром Валиев хӯрок пухта наметавонад. Вале имрӯз барои мо аён шуд ки Баҳром Валиев дастони бо лаззату муъҷизаовар дорад. 5 ҳунар бо ҳар як лелаконда 5 ҳунар шай. Кани даш бо картошкашам бени то фақат гӯшт нахӯред. Чой. Лимоча ҳам беҳтарин. Агар иҷозат диҳед аз хӯриш ҳам иҷозат. каме чашида бинам. Хой сабоям кунед иҷозат. Кештон монаме? Ана. Марамат ходи бинед чи? Баҳромҷон бо иҷозати шумо мегузарем ба чашидани хӯриш. Марамат ишои соф. Раҳмати калон. Инқадар як хӯриши ғайриоддӣ. Дар сурат инқадар зебо, дар таъм бошад, ҳозир маълум мекунам. Бале. Бо маза ме? Раҳмат. Барои шумо раҳмат. Инқадар як хӯриши болаззат, як таоми хушхӯру болаззат ва бо лимӯчой боз ҳам таъми дигар гирифт. Ташаккури зиёд мегӯям барои шумо. Шумоям раҳмат барои даъват кардготон. Чой нӯшед тиқа намонад. Хуб, ташаккури зиёд мегӯям барои шумо Баҳромҷон барои даъватамон ки таклифамонро рад накардед ва имрӯз меҳмони барномаи маҳорат шудед. Саломат бошед. Изҳори сипос мекунем. Ташаккури зиёд. Бинандаҳои азизу арҷманд, меҳмони имрӯзаи барномаи маҳорат Баҳром Валиев, блогер, ҳунарманд, нақшофари беҳтарин ҳастанд. Мо барояшон таманно мекунем ки қуллаҳои баланд насибашон гардад. Инҷо бошад ба барномаи маҳорат ҳусни анҷом мебахшем. Дар фарҷо ман бори дигар ёдрас карданӣ ҳастам ки сарпарасти кулли барномаи маҳорат ин ширкати бренди Сафа мебошад. Ширкати бренди Сафа ки ҳамаи маҳсулотҳояшро барои хуштаъм бо лаззат кардани таомҳои шумо омода мекунад, ҳатман кадбонувони азизи мо харидорӣ кунед, таомҳои худро боз ҳам хӯрданӣ, лазиз, бо лаззату нотакрор карда бошед. ва инҷо бошад ман бори дигар ёдрас карданӣ ҳастам ки Академияи маҳорат гулдухтарони азизи моро ба курси омӯзишии кӯтоҳмуддат даъват мекунад. Шумо метавонед ба ин Академияи маҳорат омада ҳамаи сиру асрори пухтупазиро аз худ кунед ва чунин хӯрокҳои болаззат, қаннодиҳои лазизу хуштамро дар хона барои аҳли пайвандонатон бо муҳаббат омода карда бошед. Инҷо барномаи имрӯзаи маҳорат ҳусни хотима мегирад. Хайр азизони дил, то барномаи дигар. Хайр.